Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kini asngi hadir muka Coordination and Welfare Committee Sheila Bohola Ganj Block lengbau Gopal De Klate Pop bade ki dikhat jangka khasi Student Union ki bedon kti halo ka jingsha penyap jangki arngut ki barjela hakishnong ichamati hakar penyotrik leber araja arpusau kahnyotrep achik National Movement hakashitrik yayong araja arpusau klamudoi deki ejahar persha yu President jangka Coordination and Welfare Committee Gopal De show Superintendent of Police ki East Khasi Hills District. Hakajing keran bekila pathai kubor Assistant Secretary ke HANM ba wiraiwan sotun ulang bakaseng kamdon ye kanu gajing persha ye gajing pha shithi jang Coordination and Welfare Committee Sheila Bohola Ganj Block show Menteri Rangba kontrak ke sangma reban chitai pop ye kani gajing ja persha ye khasi Student Union kolong ke bamla satya ban pediang namar baki pulit kidang ye pelong ye gajing toket halor kani gajing ja Uba sotun ulang bakajing keno eka KSU da kani ka committee kalong kum gajing penskong thu bakla ye kipat ba jong ka jela bat ka kum ka an gi pulit ki deben kem ya Gopal De halor kani gajing keno takum do chithi abala pha dalika CWC Sheila Block hakapa uni Gopal De President of Committee ula pha sti charu chief store ka jala ka bawang ba sti bale ka kam mardor ita di khot ki issue Berkawai kalau nak kasih kapan di saya ini hatu jadi samu di khot ki issue ba le takamati po saya mesti si badan berkawai kajing kili nak kasih ni kalau ni ba hakapor ba kajing sak penyap jumlah saya nak kalian berpikir sempat mengeluta kalau kem dia kita kipriu beratu ni Gopal di ula pini tu dah baru kita bekerja untuk supaya keluar dari Hendra apa kebasi pak kalau ba kali kecik tu dengan Gopal De kalau ba kecik event kecik mut menutron menurut yang hari ke ujung Hendra kani di keruk pasal sa ki barjala khamtam suni komedi juni Gopal De kalau ba wat hari aja beliau warung ba hari si bekerja pada kasi nyotrap kerja beliau bupati Hendra Nani seman kecik itu nak saya malam ba ada su jo ada su sup persa agak beri notrat subhani no atau pasai menerkam banyak keren dokumen komutai berkuberu nakalian jangan nakalian saya akan saya ba rajai ngejat beriu rajai kamtam ingin khot ke isu bela sen betul kalang wala tadi menayap wala dai bertek sama untuk kering beriu ngkloy lek kata tadi ketini bat nakalang ko di beriu persai ngai porku beriu persai ba fitkena kita kot ke isu ki pniap ini ki aru ki badala ki poiber poihap ani jela kajuni kata ibu isan sing baru sujud duta maka bisa ke tepat saya golong ba uni Gopal De beriu persisa kalau kini kata balajai ikut sama beriu Dalam hasil kamselian, asal pet, sei berapa? Tentang sini Iwan nak sen H&M, ban pedi yang kita kerja support ini ya kesen KSU. Hak wede ban kerja siap no dengan kesen KSU. Hak wede belu ubah kesen Gopal De. Ubahlah kena support justi, kalau dah jauh yang support start. Kebaong kedai kesen Bomba ada sekit su kalau ada penyam ni kita beri bangun kepada kita yang bawa hijau. Tenang yang proses H&M. Kerana bersai, bah yakinu besar, kiba kimlah berpini yang sebut ke start kopiah. Di hari ini berkenaan kita kalian nakalian proses H&M kamlah berpilihan setia. Bahasa kau irungi iba kidai bet kibut Jong kinur ki jakan riu ki bakwa ban tron ya keseng ki su dakwa ki keno thamla serum seneng kendodon yang kita sebut setar babiak hari jisya hari di sini bila i borok wa
Wat nak liang dong police department kalau orang ba naya penhe yo yang ni jinja ko dan apa chamti. Ni nak liang dong sen HNM bu ang jinsiang ni kwa ba penhe yo yang ni. Ndai hadin bangi ipa yang jiben tho yang ki wei pa ibadai ki parasen halang ngimlang ban sudah kun itu ndai iwan ni ban penchai syaki pat jom nong so syaki pat nong so dong jom jak beli dungi bangi indon dekat kan paseng ki isu na beta banyada yang beri jom nyautra sakawai habile bakni beta ngilatho dan ni FIR kan ini ke FIR ngilatho dan ni FIR persya yo ni Gopalde belapha yang ni siti so chief minister ka botun i bau la keno i kum bola don yang tak sebut setar i kum bola don yang tak sebut setar ka bau la thop so chief minister ko ni sutu no ku priu la so ya ka siti so chief minister ka badon ka keno bola bata de ban sudet keno pat kum tu ni nak liang jo sen HNM ngim sula ban prian ngim sula ban kubur ban ngim islo ya hak yo ya kene ke ji keno ka ba ni ba ka dei ka kam ka pun nong re te hak bi dei ba ka dei ke jinja ha po bicara mati ni nak liang jo seng ni syania ha police department ba kan le ya ka kam kum bagi ong ba a criminal is always a criminal let the law takes its own course te hak bi dei ba ka dei mata ni nak liang jo seng ni nong penbet ni nong penpai no nuru ndrai ni super syajur ya ke jing keno jong umi we umi ba kerteng ukupa dei nak beta baula kuntojur maka dai be keseng KSU de nak kardau ni pukre yang kene ke FIR ba hak ban pencisha balada umla ban pencisha ya umi gopal dei police department dong state be clear ka de ban gap bat kaan ka de ban bishar ka kum ka jinglap ya ki saki disebut ki setar ki babem kata de shu de angker yang sakawai anonymous data Kabawan Ram, Kabawan Hukum to the President General Secretary Khasi Student Union subject killing and beheading you at any time tingin nom puli yakni in detail hari ini pek yakni bato killing and beheading you at any time hatus yo ya hapsi man keren ini gijak tiru killing and beheading you at any time ni nak kalian juga seng ni pancur ya ke police department but your government of Meghalaya but the government of Meghalaya should hunt down these people identify them and bring these people to justice kamdai ke kam ke besuk macam berniam bersih ya nur kelum kanu katau wat nada don katau ru belai kaan kadon haba kadon kaan lecture kaan ke jusak sigen you wat nada dai kiseng ba kumno wat nada dai unong elam ubah kumno la dodon kanu beta dei bancu berngem berset yano ru klem dodon gino rem de hak bi dei bakani ngakwa ban ong kumni para sama produk persnam dungi ni ong ba ki wei ki mendar ki bawan hang ni hapok ri jungi ki mot ban penting ban pensmit jungi kim tip bakani ga kendau siap kabadon kabangi song ni sak mata ya kani ga kendau siap la ai su bhado blay yangi bangin syong bangin im bangin sak hang ni haki long suwa ki man suwa ki jongi bat kadai ke bentar ke jongi pat mata bangin yata ya kani kendau ke siap jongi kenang bangin lak pada ban ai hak peteng ke ban sawang na khot ngai wel ni kena semlap barok bagi dai ban long ki baridi ki dai ban long ki baridi pan yakun pan yada ya kendau ke siap jongi Wajuan ko ki mendar hang ni hapok ri jungi ban penting pensmi ban penting khos pan ni namar ba ngin yakun ban yada ya kebri nyotrak dakaan dakabot dakabor bat dakasnam rungin salia ban yada ya kejat pendiu ki jungi ban yada ya kendau siap ki jungi nak kata ban thom ye kini di sti kum kani ban berngem ye dinong yalam jong ka KSU kadai ban berngem ya kejat pendiu jungi nak kalian juga sem HNM kekeren dak basai naik teh petrol hakading yo kaplo ke pertai borok kuwai kekeren sai dak basai ngan hidup yang saya sisien naik teh petrol hakading yo kaplo ai begini ke jinja ke baja apa bicamati on pendap
daki brio jong ka an ki badai hop ban pek ya ka baha kamian ya ka im sup ka im san apo ka jala ka jogi om dei man chuan batai da manura ban pen he yau ban pen klumar ban pen satriang ya ka jingjot ka jingpra apa dan ka jat pen rio jogi bat ki wei pat ki jat pen rio nakalian jong ka seng H&M nakapor siya kapor nila jugren ni om ba ka seng H&M kam dei ka seng ka ba isi ya ki wei pat ki jat pen rio ni iet ya ka jat pen rio jola jong ni kwa ban ya dai ya ka jat pen rio jola jong ni ya kun percaya ya ka sokar ni bor ya ka sokar nakapor siya kapor ban chna ya ki an ban chna ya ki lak ki denti ban ya dai ya ka jat pen rio om ban lek ban torsor na ni ban ben ya ki wei pat ki jat pen rio laju om barbor yaki way pak ikla jat ki pada ni. If you want to live in the state of Meghalaya, in the breed of Nyautrep, live in peace, be a law-abiding citizen. We will help you and we will protect you if you are a law-abiding citizen. Burom yang sentimen jogi brio ki badon harni ke cakap mentah. Kata yaki brio joga brio Nyautrep ngin burom lang ibi gumjo. Andre ban i yang gini kita kisien ban penjat ban pra ban penhuri hura ya ke imsup ya ke imsan hak ni ke jela narliang jong ke seng H&M ngim nam alat dalile bless one.